Zeran enteratu zinen gerra etorri zala? Gerra etorri zala edo gerra hasi zala zeran enteratu zinen? Ba, gure amak Euskadi. Euskadi egon zan periodiko bat. Bai. Da, akero ez da ben egunero. Eta handik enterego zan. Ba, gerri etorri dela eta... Da, zuk? Zuk, zelan niko zuak Geuko bai. Holan gerri guntzen. Gero, ikusten genuen zelan etorten ziren milizianoek, San Francisco be, CNT egon zan. Jesuibitetan hiru kompainia, hiru batalloena diferentiek. Santa Susanan be bai, UHP, Unión, bai. Unión de Hermanos. Unión HP, Unión Hermanos. Trabajadores, no, Unión Hermanos Trabajadores. Proletarios. Eso. Da CNT-kuek, oien ezagordetan. CNT, enezagordetan.